Hello gagayam naragsak nga oras kan aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari, saan napudno anagan tintay patangatangay drama itanggam. Hello mampay, kani Grace Agoto Butak dita Hong Kong, Angelique Joyce Gonzalez, kani Annalyn Agbuis dita Isabela. Kastiman ti kunan ni Kabsat Chari. Dear Manang Bianang, pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kas lang amin saan na kompleto ti aldaw ko na awan may chismis ko. Pasaray masubraan kan makurangan pa dagiti padamag ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nana Banje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat iti palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat iti sakbayan nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day dya karo batayukat. Sapay kumaa ta nagbalbaliw matan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi akin nabayag na iti syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang itarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Lloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta ta pa'y papanak niya? Alangarod Agsubli ak numalan. Kaya't sapay la ko mata damat namnamakan ka. Inton malamlangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan iti syudad Chari. Limukmag kamutan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagam mat banay samot? Never been case kan never been tatsak pay lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid itoy. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat na hindi di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apa nga kas Jay? Hanmat nga karkaro padagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay unayan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawamad. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot la namnamakan ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kunak nga ron, di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katima asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, yaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakan kan. Tiningitin ko nga nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akan kan, Chari. Oh, kamon dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay kumangarod atahanak to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Iraklon mo mat gaya man niloy, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang-ibang nga purok. Ay wala. Am-amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katno kasla Maria Clara ididay jati gargaraw na. Idi agis eskwela kami pay lang. Anya,
Naku na nga ni Vanessa nga sa bali ti ama dagiti anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanen ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad damanen baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Isu nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Antomot nga men nga inlawlawag nga perpermen ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga rod ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatumman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ngay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi namin san dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isung agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data sikog na. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita ka o nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amumpay no pudno nga scholar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapay aramida. Day. Hello, aguraya. Weh, naglukon. Inidupnan. No ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jet aramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend, an sa mo dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy,
Madlaw ngamin nga agpapaaram da dyan nga balo. Nagkite nga ka na yung tipaldana. Tiyari, agawid tan. At dagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo dayjay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayong tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang dayjay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo dayjay nga ibagbagami jay istoranak ko. Di ka laagbain. Kasanon, numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang, inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka laagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kano da sindi kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan ida sangwem ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawa am ti agpulas tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy ije barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ngam pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla Nalustred ngamin tadilam. Haan mat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takon di darum dakit din. Kaluban da te madinga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, no pudno mo laang no saan. Kan oray man pudno bilang, awan latta ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mat lang nga dagus. Anya?
Saan man nga data ti pagsaritaan ta, dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawit kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan, taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na, nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal! Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta, inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal! Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangay iliyaw. Mabit lang, mahal! Idapok lang datulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan mahal! Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Naskan nga alaamon to'y anak yaw. Iti day di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in sa syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot la ti amok apangibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kaya tasawan na ito Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Wan, nabayagan nga sininaak di amat anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko jay syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damot gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saan? Diya iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin naswastan. Kunak ano na pudno ka kanyak. Ngam saamot gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam, basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idinto tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamahan mo't gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo.
Hangko ngamin nga kaya ti machismis, iso nga embatik di anak ko. Naimbag pa'y kit di dagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala, eso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko, saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wen, nanang. Nagbabawyak iti kas taunay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adya kon inulit nga inaramid dagijay. Sininaanak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ti bagik kankwana tamabain akon. Alakastan, tugayim mo, Chari. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.